I čao, ovo je igrica Gario i počinjemo. Evo ga, odmah. Moramo. Samo sekunda. Ovako. Pa nisam baš dobar uvijek. Pišite u komentarima ako želite da vam pokažem kako da se skine ova aplikacija za snimanje. Ona vam jedino može na telefonu. I tako. Evo ga da nastavimo, igramo. To će vam biti to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećem.